Dok se Vašington i Peking prepiru oko pandemije koronavirusa, na prekretnici je dugoročna borba dve pacifičke sile u kojoj SAD novim oružjima i strategijom pokušava da nadoknadi zaostajanje za raketnim premoći Kine. SAD su proteklih decenija uglavnom stajale u mestu dok je Kina značajno ojačala. Sada oslobođena ograničenja hladnoratovskih sporazuma o kontroli naoružanja, administracija predsednika Donalda Trumpa planira u azijsko-pacifičkoj regiji da rasporedi zemaljske krstareće projektile velikog dometa. Pentagon planira da naoruža marince tipom krstareće rakete Tomahawk kojom su sada opremljeni ratni brodovi, pokazuje nacrt proračuna za 2021. i svedočenje vojnih zapovednika pred Kongresom. Takođe ubrzava raspoređivanje novih protivbrodskih raketa velikog dometa, prvih koje je SAD razvio u poslednjih nekoliko decenija. U izjavi u vezi sa američkim potezima, Peking je pozvao Vašington da bude oprezan na rečima i delima, da prestane da povlači šahovske figure u regionu i da prestane da pokazuje mišiće Kini. Cilj američke strategije je da odgovori na nadmoć Kine u balističkim raketama i raketama koje su stacionirane na tlu. Pentagon takođe namerava da sustigne kinesko vođstvo u onome što stratezi nazivaju ratom dometa. Kineska narodna oslobodilačka vojska izgradila je veliku silu raketa koje po dometu uglavnom nadmašuju one američke i američkih regionalnih saveznika, ističu američki vojni zapovednici i strateški savetnici Pentagona koji upozoravaju da Kina u tom pogledu ima jasnu nadmoć. U radikalnoj promeni taktike marinci će se priključiti mornarici u napadima na neprijateljske ratne brodove. Male i mobilne jedinice marinaca naoružane protivbrodskim raketama postaće ubice brodova. U mogućem sukobu te bi se jedinice raspršile po ključnim tačkama u zapadnom Pacifiku. Prsten se sastoji od niza ostrva koji se prostiru od japanskih ostrva preko Tajvana i Filipina do Bornea koji zatvaraju i kineska obalna mora.